vuka udle. Hlangana nami bantu abakethu egameni likaJesu kuvuka udle wethu. Egameni namhlanje ke bantu abakethu ke ngikubamba nje isikhathi ngifuna ukuthi singene ekuthenini tithini izathu yini izathu lele takhulisa emandla alaba bobaba but khanza baphethe umhlaba egameni likaJesu. Ngiqala ke ngekuthi sizathu secala kwaba kuncipha kwemandla emakhosi emhlaba egameni likaJesu. Umbuso waseRoma abantu abekethu wase uqala kuba buthakathaka ikakhulu ngase-West. Phela emakhosi aseRoma abantu abakethu abengasahlala eRoma, baleka e-Italy, abaleke latimpita se-Europe egameni likaJesu. Umbhishobhi ke waseRoma ke akabalekanga yena nalamakhosi wema yena, futhi egameni likaJesu kwaba nguye losahola lesive. Kwakuthi lapho khona sive sinqotshiwe noma emasotsha anqotshiwe ehluliwe, libandla lasolo limile, bakhona bopapa baliphethe egameni likaJesu. Imibuso emhlaba iyadzilika kodwa libandla lemanjalo, futhi ngiko lokho kwabangela sibopapa batholela ithuba lekutiphakamisa egameni likaJesu. Lokunye kwesibili ngifuna ukuveta nathi tincwadi letatibhalwa taqambe emanga sesidibita ngema-false decretals. Letincwadi leti tinzala nje le kubo 830 AD noma ke ngemvanyana yini kwalapho, but nje bopapa bebatsebenzisa kakhulu letincwadi because tatifakazela ngokuthi vele bona banemandla vele bafanele nehlonishwa. Letincwadi leti bantu abakethu kwakuvedwa lokwekustapa labo papa nje labadzala lokusho ukuthi inza iphaphasi yaqala vele nakusukuma libandla vele takunemanga nje kakhulu egameni likaJesu, because some of the things noma ke almost all of the things betishiwo letincwadi tatingaveli eBhayibhelini egameni likaJesu, kanti kwakungadiwa nalos futhi tibhalwe bobani, tativela nje tisentshetiswa egameni likaJesu Kristu. Ngifuna ke lokuveta ke lokuthi ke noma tathi nemanga kangakanani but bopapa bamuva base bayavela basho leti ncwadi letatibhalwanga ngilabo papa sasitisebenzisa nje sine ukuthi siliphamise emandla ethu egameni likaJesu. Lenye nje yaleti ncwadi sinengikhumbula beyibhalwe ukuthi yona ichamba enkosini noma ke kusiza Constantine uyibhalele umbishop waseRoma kwakuthiwa ngiSylvester lo bishop loyo leyo minyaka le yabo 324 AD egameni likaJesu. Uyakhuluma emagama lacishe afane nekwekuthi siyamupha babe wethu lobusisekile Sylvester, siyamupha baba, simupha ngesihle idolobha laseRoma, nayo yonke nje ke emadolobha ase-Italy, nayo yonke nje ke le emadolobha la ngaseshonalanga siyamnika kuze abuse kahle khona. Thineke ke babo emakhosi siyasuka la siyohlala lebo Constantinople ngoba phela kafanele ukuthi inkosi yasemhlabeni ihlale kanye nenkosi lebekwe uNkulunkulu ukuthi ibe inhloko yelibandla. Awuvela amagama nje labawabeka nangabe ngwakhumbula kahle. Le ncwadi lena abantu abakethu ayibenda vele babe bakhulu mbamba ke bopapa yasebenza kakhulu kwaphakamisa emandla abo nebukhosi babo egameni likaJesu Kristu. Yayikusekela kakhulu ukuphama kwabopapa. Lokunye lengakuthinza abantu abakethu leli ama-great donations. Uyathi kokuthi abantu abakethu bopapa badzinwanga kuphatha umhlaba, bagcine sebefika la khona baphatha ngisho emave sebabeka emakhosi emave, bagijime bathathe imithelo bathelise abantu egameni likaJesu. Umbekise nje ngembuso waseshonalanga wasoqala kudzilika egameni likaJesu, ushaywa ngemaGoths lele ngikhuluma ngawo nangemahani leto tiveta hlupha kakhulu i-Italy leto tikhathi lete emaGoths nemahani nema-Vandals. Kwase kuthi leyithanyana kwase ngena ke maLombards nawo langena ayihlasela kakhulu iRoma. Nangikhumbula incwadi yami yekucala lengayibhala ngakhuluma kulesinye isihloko lapho lebese sithi who is the antichrist. Ngakhuluma ke ngichaza ngalamaGoths nalamahani. Uma ngabe lomunye anayo leyo ncwadi leyo angakufuke
akuhlole lokho because ngachaza kahle lapho ngichaza nge-Antichrist based on Daniel 7, Daniel chapter number 7 la kwakunetilo khona tiqhamuke elwandle. Uma unayo icopy yaleyo ncwadi leyo ungavula uhlole egameni likaJesu. Lokunye ke ngifuna ukuveta ngilokwe ukuthi le bo France abantu abakethu wase kuphatha inkosi lekwakuthiwa Childeric 3 leyo nkosi leyo yayisiphuphu mbamba vele yayatiwa lozivele nje inengcondo cishe lencane lokubusa ke kwayo ngelokunye lokwaphamisa emandla apapa yayingakwati nje mbamba lokubusa futhi imisebenzi yayo yebukhosi yayindiwa inceke yayo bekuthiwa ngiphephini so le nceke yayo leniphephini yabona lo yathi le nkosi ayati lutho le so yasingenela ngumcabango lo yathi lana kufanele ngilithathe lelive kuze ke alithathe wakhumbula lokuthi lobeka emakhosi ngipapa wayesathumela ke bantu ke kupapa ukuthi hey ngihambani ngiyeleni kupapa nimcelele ukuthi angibeke ngibe inkosi papa ke wakujabulela kakhulu because papa bejabulela lokuthi kube nguye mbamba lobeka emakhosi so ke wambita wacela wabita lenkosi lo Childeric wamvalela emonastery asemvaleke emonastery wasesobida ke egameni likaJesu lo phephini ukuthi buya ke phephini wathatha ke icrown wamfaka icrown enhloko ngeminyaka wa 752 AD hayi vele ke wabonakala ukuthi papa vele unawo emandla ekubeka inkosi futhi ke bantu bacala ke kumhlonipha papa bayihlonipha futhi nenkosi lengiphephini kodwa ke lamalambasi abantu abakethu akazange aphelwe ngemandla akuhlasela libandla noma ke lidolobha lase Roma eItaly wase ke papa uyabona lo hayi yathi ndagcine basehlulile wacela yena lo phephini wase France kuthi hey phephini phela ngikuthwesile icrown buya uqoshe lamalambathi ataze asehlule futhi uthi phephini wawaqosha wasinasacedza ukuwaqosha phephini wasowuthatha ke lelive lase Italy lonke walinika ke lo ukuthi ke ngiyakunika wena bishop wena papa ulithathe libe ngelakho egameni likaJesu konke lokho ngikwendela papa ngikwendela petrol ongcele ngithi nithatha libe lakho kodwa emalambatha akazange ayekele flasela iItaly papa belo kabuyela kayocela ke baze ba attack kwaze kwaba 3 times kwafika la khona pop abona lokuthi abasafuni laba base France kubalwela anymore waseke sovele sobhala incwadi lento angazothi yena ukhuluma vele unguPeter vele Peter the apostle wasothi mina Peter egameni likaJesu ngiyakwethembisa phephini lokuthi ngidalondoloda nje live lakho uDelodani hlupha futhi ezulwini ngidalungisela tidle tebukhosi nginiphe nekuthokoda konke lokuphelele le edule eparadise lengifuna nikwende nekunye ngiloko ukuthi nisite umbuso waseRoma unganyamalali ungagcini uphelile uhlaselwa ngilapha ningakuyeki uyeke uhlushwe lamalambathi egameni likaJesu uma ngabe endaweni nje imphefumulweni uyawuhlushwa kakhulu ezulwini ngoba ngiyawudedela mina Sathane ukuthi anigcilade anifake enkingeni lenkulu egameni likaJesu so ke nenonke ngilaleleni baba kusho mina Petro longcwele awebo doda ayiyendeka lento abantu abakethu ngifuna kunitshela lokho ukuthi lamanga lamaningi abeshiwo ngiletincwadi ungeke uwakhola egameni likaJesu Kristu wathi ke yena ke nakakhuluma lokuyena ngikukhumbulako la kusho wathi yena utawuthumela ligama kuJesu Kristu amyalele lokuthi akabaphethe insuku letiningi tekuhlala kahle emhlabeni uma ngabe bancobile balekelela eItaly yancoba bathi abantu abakethu ungakubuka kubulima but phephini wakulalela wathatha impi masinyane wagijima wayolwa enalamalambathi wasinasa wancobile emalambathi waphinde walithatha phinde lelive lase-Italy walipha the pope lokuthi aliphe lo pope ukugcizelela lokuthi live sengelikapapa asasile ngosi manje ngoba nguye phephini lolwele wasolipha lafuna kumpha lona egameni likaJesu sasafile ke phephini wasekuthatha ke umntwana wakhe kwathi ngCharlemagne lo Charlemagne kwakuyindodana yakhe but ayistronga kakhulu ke yona ke nayo wathatha enyaweni tababwayo ilwe live
lase-Italy. Yona-ke yenza futhi yalwa namavele amaningi ase-Europe, but nje yaphinde ithathe lamanye iwaphe yena lo bishop wase-Roma. Bishop-ke wase-Roma wase uyabona loyo ukuthi hayi usebenze kahle kakhulu, wase uyamethwesa umchele, wamfaka nje umchele noma-ke i-crown, wamnika ligama lithi ngisiza Augustus. Lesi gama-ke lethi siza Augustus lalisho ukuthi onke amakhosi ase-Europe afanele amhloniphe yena, macethe engce ahloniphe baba. Shothi nje kwete politiki ahloniphe siza Augustus, bese kwetenkolo asahlonipha-ke baba. Onke amakhosi akuvuma lokho because abesehlulwe yi-France, but-ke there's only one country lengavumanga, kwakuyi-England. Egameni likaJesu kwaqala kanjalo-ke ukuthi iRoma ibitwe ngekuthi iHoly Roman Empire, ngesizathu sekwekuthi bese bavumelene-ke bopapa egameni likaJesu Kristu, nayo-ke inkosi-ke kokuthi batawubusa bobabili bebendananda nalesibita athi i-one world order. Abethi yena ufune abe munye umuntu lophethe umhlaba, ufune abe munye umuntu lophethe inkolo emhlabeni, futhi babambisane. Kuyawuthiwa papa nguye lobeka inkosi ibekwa ngemvumo yapapa, bese kuthi phindze futhi papa nguye lobekwa ngemvumo yenkosi, baphathe-ke lo mhlaba bobabili. Sita lapho nje kulamalanga kungena kwabo-Trump, sesitongena ku-world order lokuthi kuphathe umuntu omunye. Busisekani bazalwane egameni likaJesu, amen.